Kublai shubur pi parlok borok baju pen kershan kenega channel mau benar te parlok borok mentah kelpang ki parlok rawan ki baju sengot tanah bahaban lech je ko kwai khabam ba per te mentang wan ra pi ya kene kwe notis kwai dok kha ke bahet bah hapo lau jeli west Kazil district nong ston to ngin ya ngap bangan please pi ya kene notis kwai bat kum juru ya ka video te dok kha ha kene pung halau jeli te kar kum te dok kha ka lok ba itanat bah to ngin ya ngap chwaru ya kene notis Amarka deiga sans pak tinggal ke Berung hari penyoy ke pras kepan gong hadu silak tingka teka tadi kedih kat nyau terik na bakanda jar pusan to ina snga bangan police pia kane ka notice basa page ke video thai dok kha hadu dakut ya kane ka video te ka jia kop khwai khabam bung jong iba dining lau jeli en penyai de ka da ki trai pung el dakar pat el skar lentina nong ston shamau korwak katarik kedih kat nyau terik na bakandai arjar pusan ka bade singi balang ka posang khwai kelong kandai bin stel adu lai steng jan mit ka pung ka don tang ka wei ka pung ba ha mi khwai tang ka wei ka pung don arteli tang ba ni khwai tang ka wei ka pung ka ba ha te ka dor tiket kelong tang sam spating ka shiru yang wei khwai te ki price kelong kom ni ka baning kong pen hadu shilang ka ba ar sau po hajar ka balai ar po hajar ka ba sau chi po hajar ka ba san hajar na lor kini ki price ke ba ha ki don construction price hadu lai po teli mar ar hajar tingka ya ketika si keron kalau kidru di longga babiang bahanam tajong pi par long rawan tan spa tingka pinyo e kaprais ka baningkong hadu silak tingka te longga babiang bah banda ya simenta ya kene ga jeko pai khabam han lau jeli nong ston was Kazil district di nalor ki dokha bala don lupa te ente thamai biang sa sok pintal ha ka pratrik mep khandai arjar pusan por step menta ka si men step ladap te dokha ha kene ka pung ni ki dokha ki bangan pdp kini ki dokha ha bakin ok ladap te dokha menta ka singi Om syak ban pelajing bam lupa kat bom 4D kapor kwai. Om syak ru ban kwai kat bom 4D kapor. En syak ban bu jaka da kiding kisik bat endi tiket ha kapor shpo bejim step nadu ka kat ru terik na bakandai arjar pesan kemudian en syak ban bu jaka lupa nadu akan ru terik nak menta kene ga jaga kan nyau tereng. Kiruan kide ban ko ngu ya kinok penyaj balarja bagi kwai om 4D por nyim sim jing ngim sim jing tau kidong diwi di kenyang hak tega sengi buat kipar lok rawan kideban ko ngu ya kapor balabu da kinong penyan te yak jing tip bakap nia sebab pun kini kinombar pranyau sanyau arnot kendai lai henriu iwe henriu nyau kendai nyau lai bat nyau not prasan iwe not lai nyau iwe henriu te ini akan hak nyau terik ha lau jeli san spa tingga penyo ekspres ka badingkong hadu silak bat ka baar sau po hajar ingin ya kedua hak teka sengi bat ingin ya peno ya kene ka video tha dok khada kinok penyah du sok pintal menta ka sengi ha kene ka pung ka bahe halau jeli kublai shibun mari atar Loh, taruh di situ ya mai. Panjang ni. Saya lebih lebih loh. Kem. Ada ayah lah. Jore, up. Oh. Mana? Yore ni, kod yore. Pun ko umra. Man, jangan kan. Rak dong. Ini kita enak Pak menyokan ini kan maralo.
Boleh pak? Belum. Kata. Oh, kotor. Hitam. Este ya. Cak kai ne la lo.
Dah lu. Sampai ke Madunda mah. Ada kakleng. Tadi cari kan sio tahu cari. Lah hasil roan. Begitu namanya macet bagaimana? Enre kap kelar kan. Oh, nak klaim. Jin yang terhayu mah. Jita sa iyo. Biang. Kung ay bila. Dapat na kap de. Ni. Comment kawang mak klanya rasakan.